Yang ini video la sponsor dah KR Enterprise Shillong. Kedukaan dapat bagi sofa bagi interior design ki kerpang kepada Ishrat Negrims Main Road Shillong. Hang ni kile ki custom sofa, wedding sofa bagi ba ai kumju, baru sofa repairing na lor ki interior design bagi modern ceiling kat kum kejuk mentah. Baru kini lashnahi hang ni jela de ki nongsna bala depen tibet bagi professional hak ni kekam. Kile free home delivery ru kumju sabaro ko ki jela ban pinsuk ki phi. Ki sofa na ki enterprise kan pinkla dor lut di kamera jong phi bakan ipo ipieng. Ki aru ki warranty ba sisnem hadu san snem na benda ki shuki ba bunjai lashna kerpang nak ni ke jaka. Je ki design ki catalog ki enterprise ni ai design le jong bat ka KR enterprise kan sepen wan dor kat kum ku jingkwa jong phi. Kile ru ki interior design with ceiling de ki designers le jong bat ki nongsna bla pintibet ban pinipo ipieng ye ki yeng jong phi. Ladies and gentlemen, mentah hadin kat tu kan ni benai ngila ada psnai kan ni ke jaka. Ti mentah kala long ha kan ni gerugam. Ti ha por bingi ni kong por bingi wan kadang bun ha ki ke ba nadu tu ki video ki ba la dep menshwa philayu ihi kalong kumnu ni ke jaka bat ngila sna khnet ti bat mentah kala andur kumni. Ti bat kan ni ke final look jong kan ni ke jaka ni kabangin yo ban chna abangin yo ban shoot video bala ban le talk show ina ban le bun bha ki ke bangi plan ban le hang ni ti bat kala don ke jing kala ka pher ka bak lebak ndu ka bangi sedang menwan ningkong hadu mentah ti conditioning la yo ye ki jaka ban bu tiar bu tar sak satu ti ju kepor ni penkhanash ni kadan bat penkhanash tu deng ni penkhana Nalip pingkana na. Kidan kiji jaka bu jaka sat jaka klieng hani bat kiwe. Di meri na filong meri ni punya image saya image. Di tama hot saya kini siap mentalak anu biji mentalak pra biji kini kidang idon hang ni. Ting habban ai khubli jong ideng. Begini siya ki baya tray kam ni kila ya kini di basnal baru khat kini jaka hang ni nadu kini jaka hang ni kini ka jingkang ni ru kini di ka balong soundproof solid ba PP idea ni deng kini balik kini hadeng PO idea ni kini balik jingkang ni PO idea ni kini balik jingkang ni em long pipet ni ne pisu pelan pilih pelaksana akan tulim gini arteli kenapa kita buka Shna Studio masuk sebut nomor mah sak buka Shna Studio ki balai dan soundproof berkiwe sa kontak bi kini bi tristom ha katamit kiwe ki jongi kila ya lecha la ka jong ka jaka la li thia li dem di kini adu mentah kata biji gedang dan tindai ban penti kenapa baka kam ke jam kebit kebiang kaya be ya renti bat sibun ma ki kile takkan ni design sua hang ni tang keniru ideng keniru kan bisunang hiem keniru ashe deng ri ni banle mau ru long banle mau ru nang banle ding ru long banle simen ru long banle welding ru long ki family fi murka ya nadu ka plumbing ru le nadu ka light ru pile nai ka light ru le nadong sedong le lun te ai advertise deng ngasebur number jong kini filaban kontak dan kam pikwa bende nadong sedong ha kejuk ke por nduk ka light ka ke itu tu patai ka light ka ka kasna ka welding ka repair furniture ru to kita ki bro khai befi dan kam na ta ka yeng kesam jong te ngi hani lale ki pankhana ru ki le kini hi kom kaniru kanile hangi be filaban bu jingbam ni po sak Kui tip top. Nakani ni silang na di laban peniat pat kum tu stai mentah kan ipat setang connect baik kan ni kum tu sto kum lapai setai. Ti brokhat kini ki brokhat ki le ti ki light seru ki le hang ni silong nang khabat penat ki light sering la dan kam le ki light seru kini kin sale hi. Ti visual design mi mapi chule be tip top. Kum kan ni visual design ni mengi guys penle hi nadong sedong lawan dur pat kum ni. Sak. Ish.
so nice kasi jungi di belong komni ni om na deng dera de ban ba ai hoi ban ba ai ki wei ki kelajat benong ban le ya ka kam ka jam jungi ka ba lese ka ba ngimtip ngimla ban shania bun ni ki ba menang ban shania ru tengah try kan ni kom le jungi deng bat ka ki bun ba ki dan da ka tim ka ba he ba te ngatrai kan ni ka di ban ke de thia ngi bro khat kham tam ngi khasi jungi le te de men tristom te itnat si kam ka jam mentah ka kam gini sai ni be man na ko video ai damn na sabur nomor phone jongki le fi kwa ban kontak iki ka kam ka jam ki we tin re bon ba ki le no wat kan ni shanero kan ni ka jing care jongki ka teste kini ki partition ber ki bon ba ting ko apa nong ya kan ni ko pni be pin page ni video le se haka sini kong bangan permi ini video sini kong bat man sini kong jule ini video ban amen sui mi ki pat ba perlo jongi bat kani kade kawe ka jenghi kai ka bangayo nekine man ka singi ki wan nang ni ki wan ki shong shimit te dan ni teng shong du shipo ko ibujiru tang bikila ban pendap ka kam ten re la di ki we ya kan ni ka mentah ka besar la ino yang tang son le no sini kong nadep sini kong pen ya dia ngadu bro stio te kata di kom le jong ki babun bahagi pang ji sa ui bah ki ba mla ban ben mla ban ong kum nuru ten re kani kom tre jong ki ba kalong kom tre ba kham pher ba kham ka ba men sim ha yang ashimet ba dia ka tim hi bro ko ngi hun ngi stunat mar ba ki la long ki perlok ju ko por ba mdei tang ngi ki le ni skat sa ba ki le ki le kom ni ngatrai ki tu bla ju tre kam ba ki sa drop comment atau ka desisya ni kom ni ndai kum ko jung tip kalong kom ni mangila je tre la bun peli kam ba ki te la pi kwa pilaud phone number rin ba ta jung tu ki ba tre kam kani ga di jung 3 minute ko jung ki ba udi so jung 3 stom ba ki yo tibat ngada ai ngu iki na sungu iki bad ngada ai jumut ru iki babon ba kena samla jungi ba compare pitri mistri ne pitri kanu no jai kam ru ne pisbun hi ka kam pismat pi minot ni kam ka jung sei so kan one bed ka jung yaro kan one bed ba kata ka jung kiu jung pi kan one bed mo te kalon ka jung ai mun sim ten re ka shong karai ka jung pi le kom no ni de ban ek kan tiu lang iwe ni de ban ai kam lang iwe ba khanang ba ngini kiu lang hakasap ka phong bat ka jingla jingi ban ai jing sakri skim lang salang dum shem yang mar piwe pa video perlok ngini kursan bi iwe piwe ya iwe pa kulis bon